Hola amigos y amigas, soy Aliwa Pazmiño de Quichuashun con la información en Quichua para Satélite FM 107.1. Puka semaforopi mushuk ruraykuna. COVID unguymanta yuyaykuna. Otavalupi pichachunga picha ungushkakuna kotakachipi chunga shuk. Ministra de Gobierno María Paula Romo Villachirca, Kayawaki Punchamanda, lunes, Inti Quilla Callarípica, Puka semáforo mushuk ruraykuna kagrin, China. Toque de queda, sukta chishimanda pichakaman. Pundaka ishkay pacha chishimanda karka. Antawakuna hunkaypi ishkay punllata purita ushanga. Pundaka shuk punllalla usharirka. Taxikuna par impar yupaykunata katishpa purita ushanga. Kamay wasikunapa antawakuna tukuy punllakuna llukshita ushan. Llakta ukupi runakunata apak antawakuna wakinkunalla purita ushanga. Wasipi llankay teletrabajo ashtawan shinlliyachina. Hambikunapa consultorio kuna paskaita ushan. Runakunata apak antawakuna shuk markakunaman mana purita ushangachu. COVID unguymanta yuyaykuna. Alcoholta ufiashpa COVID unguyta ashtawan harkayta usharin. Kay unguyta harkankapaka cerveza, vodka ufiana nishpami yuyavillaykunata yalichinajun. Ungushka kashpaka alcoholta ufiakpika ashtawan unguchin. Organización Mundial de la Salud nin chinallata yapa alcohol ufiakpika sistema inmunológico paka mana alikanchu. Ama yuyaytukuychu, no comas cuento. Kay villayka ecuadorchequea.com fangamanda yukchishka kan. Imbaburapi ishkay patzak ishkay ungushkakuna tiyan. Chunga chusku wañushkakuna. Otavalupi pichachunga picha ungushkakuna, Kotakachipi chunga shuk. Antonio Antepi chunga, Pimampirupi ishkay chunga chusku. Ibarrapi patzak ishkay. Ministerio de Salud Villachirca. Wasimanda ama yukshipashunchi mashikuna. Yukshishpaka shimita kilparinawan yukshina kanchik. Shinallata karukarulla puripashunchik. Quichuashun tandanajuy mikanchik Quichuapi villachishpa. Aliwa Pazmiño mikapani kayakama mashikuna.